U prošloj epizodi gledali ste. Kopali smo, kopali i kopali i kopali i kopali i kopali i sve to da bismo krenuli do Nedera. I pozdrav gameri, dobrodošli još jedan pohod na Ender Dragona ili ti na... Zmaja. Algoritma. Ne, to nije zmaj. Ne, nije. Jeste. Alo bre, ne, ubićeš me. I ja tek sada vidim da sam gladan i da ću da umrem zato što si me ti izudarao i izfisto. Ti si ono postavio tamo zato što je htio da mi pokaže jednu foru. Aj pokaže i njima da se čisto nasmiju ljudi onako. O, pada noć. Diš foru. Znaš onoga zmaja iz parova? Onaj zmaj od šipova i ja sam ono mislio, pošto zmajevi pa sad... Ljudi, inače nije bilo dugo ovih epizoda, zbog čega? Zato što sam svaku noć sanjao... ima monstera nearby. Idemo u napad! Idemo ubiti te monstere da vidimo gdje su oni. Ova ovca nije normalna. Pazi, da, ajde da poberemo prvo ovdje dok smo već napolje. Čibe. Malo. Koji koš. What the fuck, zašto ne mogu... Okej, ipak neki je glitch bio do servera, nemam pojma zašto. Imamo 3 krompira. I ljudi... čekaj, nemam hoe. Nemam hoe. Nema veze, neka ga ovdje. Znaš sada za šta je vrijeme? Idemo u Nether! Nije, idemo krave, Bridovati. Pa kako ćeš ih bridovati kad tu je samo jedna? Nema veze, krave će sama sa sobom. Ma ne, to je tvoj posao. Pazi, mala! Pazi, je što ja... Prosto sam oduševljen. Mada, to nije glavni razlog ove epizode, nije da bismo hranili krave i ovce. Monsters are nearby. A gdje su ta čudovišta? Vjerojatno imamo negdje ispod kao cave, da. Moguće. Koji smo kopali u prošloj epizodi. I da, mi bi trebali sada ići u Nether da bi da, našli... ali idemo prvi zraci sunca i idemo u Nether. Imamo mi obsidian i sve te stvari. Da, ja mislim da imamo zato što čekaj da vidim. Holy shit, zar ja nisam... Imali smo obsidian, nemoj da me lažeš. Evo ga, imamo. Nice, imamo. Dobro, imamo. Da, u prošloj epizodi, kao što se sjećate, ovdje smo pekli iron, iako je algoritam dosta izgubio. Sada ćemo čisto onako algoritam malo da se malo ovako, kako da kažem to, ne mogu se izraziti dobro, drž to. Pripremimo. Za freaking Nether i u potrazi za blazovima. A zašto nam trebaju blazovi? To je zato što, radi fazona. Čisto onako radi fore, znaš. Koliko obsidijana imaš? 14. Daj mi 4. Zašto? Isto radi fazona. Čisto onako radi fore, jel? Okej, sad ćemo da... Čekaj, prvo da se obučemo, ja i ti. Cap. Evo tebi. Cap. Evo meni. A ja sam razmišljao o tome, pošto imamo... Koliko dijamanata? 14. Mogli smo napraviti nešto... Idemo ovu kravu! Okej, pickaxe ćemo čisto ponijeti jer će nam trebati u obsidiju. Jer će nam trebati u Netheru, tako da to je sve što ćemo da ponesemo. I ne! A čekaj, nemamo flinta. Jel imamo flinta? Moramo napraviti onaj flint and steel. Damn it! Jel možeš baciti u inventory onaj obsidijan? 4. 1, 2, 3, 4. Inače ljudi, sanjao sam svakakve snove, sanjao sam da algoritma proganjaju pauci, pa su onda i mene proganjali, tako da imate link tu da pogledate, u deskripciji imate link od tog sna. Otvori vrata, strah me! Pa zašto ne možemo da spavamo? Vidio. Bum! Pa zar možemo bez knjiga? Fudge. Nemamo Imamo lapisa, znaš da smo našli dosta, daj ovamo. Okej, meni 6, tebi 5, zato što... Okej, daj samo da upgradeujemo mačeve u neke jake. Imaš tu. Lapis lazuli. Morao sam neki brz. Šta da je crafta? Postavi nešto sharpness, ne znam ja, sharpness neki. Daj armora. Inače ostali su mi ovo odijelo mi je ostalo od Grove Streeta, tako da se nisam ne mijenjao. Bio sam do CJ-a i onda ono mi je ostalo, pošto mi se baš svidjelo. I onda nekako je to sve ostalo. Tu ste čudovište, dođi. I kosture, to su ti pokreti, ne znam zašto me nije napadao i našao sam jednu strelu, tako da se to isplatilo. Tamo imamo i jednog... Nećeš mi pucati, nećeš mi moje koke ubiti. Evo ga ovo nije gravel. Ali znaš šta je problem, ne znamo kako ćemo zapaliti Ma naćemo flinta, evo ti armor.
Okej, znači sad me dobro čuješ. Unbreaking 1, to znači da ne može da se sruši, jel' tako? Da, ono se sporije durability troši. Ajde dođi ovdje, ovdje ćemo negdje izgraditi, čekaj da namestimo, ovdje ćemo postaviti Nether portal. Ljudi, inače pišite nam kako, znači šta nam je još sve potrebno, dakle pored potiona i šta nam vi preporučujete da ponosimo? Dovoljno je jedna. Znači treba nam gapple, znači treba će nam zlata, znači treba nam gapple Ne baš, mi smo pro. Treba će nam dosta strijela i treba će nam... Dosta retardirane osobe. Koju posluku porati. Taj life. Okej, stani malo, evo ga flint, evo ga steel. Jo, ti stojiš, jo. Flint and steel, da. Dođi sad ovamo, evo ti ovo, ja znam da ću zeznuti nešto kad budem gradio. Kako ide ovdje, 2, jel? 3, jel? Uvijek 4 ili 3? Da, 3. 3, onda gore, aha, znam. Ček, nemoj. Ajde, sad tu 2. I sad tu 2. 1, 2... To je sve što smo imali. Da, moramo da slušimo i da ga stavimo ovdje. Ali imamo diamond, nemamo ni pa bacio si ga ti kad si umro, čovječ, ali dobro imamo ovdje diamond na 14, tako da. Ripping pepperoni. Nemoj craftati, da ću, ja. Okej. 1, to je 2 treba, da. Pa za nether ništa posebno, imamo protection, naći ćemo blazeove, samo nemoj pigmene napadati i to je to. Da. Ja bi radio tebe enchanto još nešto boots, pošto blazeove baš nisu ni ono laki. A daj, brate, nemoj, da, pa ima da ih odvalimo, vidjet ćeš. Ajde stavi. Daj leggingse te i... Ma ne moraš, ajde, ne brini se. I svečano otvaranje Nether portala, algoritme, da li ćeš da prisustvuješ tom svečanom otvaranju Nether portala. Ovako ćemo napraviti da izgleda već ono badass sada. I evo ga. Da, sad je ono zajebanije. Idemo, 3, 4, sad! Zamisli sad teleportuje nas negdje na litici života i smrti. Evo ga. Holy shit, gdje smo? Oh my god, u Netheru smo. Da, u Netheru smo. Oh my god, vidi ovo Adnane! Oh my god! U Netheru smo! Čekaj, gdje je temple? Gdje je temple? Moramo naći sad blazeove, ljudi. Okej, ja slikat pisali su da se endermeni najlakše mogu naći na ravnicama, tako da. Koliko nama blazeova treba za recimo... Lopit ćemo i par, ono jedno 10 blazerova da dobijemo. Hoćemo pravi potione ili nećemo? Pa ne znam, mislim da bi trebali. Ili gapple, pošto nas je dvojica možda bude lakše uspjeti da ga ubijamo, ali opet se ne zna. Ja i moj arching skills. Vuče me puno da udarim ovog pigmena. Ali to znaš koliko me vuče, kad god prolazim stalno ono hoću da ga udarim, znaš. Oni bi tebe izvukli svega. Nema templa, brate. Znaš ti koliko smo mi daleko od portala otišli? Nema veze, morat ćemo malo potražiti. Eno ga dolje nešto, šta je ono neki mali brzi pigmen? Pazi kako sprint. I da, ja mislim da bi trebalo uzeti kat dok nađemo. Da, okej ljudi, katujemo dok ne nađemo fortress od ovih, kako se zove, blaze-a. Majmo da se vratimo, ovdje nema svrhe tražiti. Tako da, idemo. Pola sata kasnije. Iza 7 brda, iza 7 dolina, našli smo ovaj, valjda, Blazer Temple ili ti ga, kako se već zove. Nadajmo se da ćemo naći bar jednog blazera tu. Ajmo, ima spawner. Gdje si ti odšao? Paz da te ne sažanju. Blazeri, gdje ste se sakrili, blazeri? Ček, hoćemo... Ja tebe ne vidim. Ja sam otišao tamo desno. Ovamo. Oh my god. Vidim nešto, a gas te napao, jel? Nisi normalan, kaži od mene. Ajmo vamo, dođi. Okej, idemo mi tamo. Tražimo blazere koji bljuju vatru. Šta je vamo nema ništa. Paz se vider skeletona, oni ti mogu dati kao poison efekt samo. Tu nema ništa, vrati se nazad. Pa daj bre, je li ovo nešto, štrajkuju blazeri protiv nas ili? Malo je teže naći ono, pa... Daj, ali kad ih nađeš, onda ih nađeš obično po 10, ili tako? Ne, nađeš spawner i onda se oni spawnaju non stop. Dođi vam. Ajmo ubiti skeletona i završiti ove stvari. Oh my god, šta je gastova, pas. 3 strele sam našao. Evo me vam, okreni se. Okej, vamo! vidim!
Dolazi! Gdje je spa... Pazi, jesu pazi, živi? evo. Ajmo, o, Blazer! O, Ble! I šta, tebi je Jedan bilo imam. teško? Tebi je bilo teško ubiti ga. Gdje je Ček, spawner? malo prije sam vidio ovdje spawner. Na Where nekoj is it? strani. Evo ga ovdje, evo ga ovdje. Tu je. E, kako sad najbolje da ga onako nekako obloži? Sad čekaj da se spawnaju. Ne! Šta Oh ne? my god, a sam mislio da ga rušiš. Ma ne bre, ovako samo da iskopamo okolo, čisto. Evo ga. Tebi je ovo bilo teško za ubiti. Daj bre. Može nekako da se... Sam rekao da je teško. Jel ima neka fora da se spawner, recimo pone, da ga ponesemo gore? Ima na serverima, ovdje ne. Opa, 3 odjednom, shit! Evo ja 2, ti na jednog. 1 gotov. Imam 2 A znaš šta je bila fora? Da smo mi uzeli, kako se zove onaj enchant na koji dobijemo više stvari kada uzmemo, znaš? Recimo umjesto jednog ovog blaze roda znam, dobili ali bi to 10. treba više levela, mi smo... Oh my god, šta Da, je? ovako su šanse, evo ga. Jedan je zapao ovamo. Dođi, gdje si se sakrio? Živi, eno ga XP. Idem ja po njegu. Ne moraš, ne. E sad ljudi, ovo vam je prilično zanimljivo, gledate nas kako ubijamo blazere. Da, zanimljiviji u životu ništa niste gledali, to vam garantujem. Još XP-a. Thank you. Nemoj tako govorit, meni je ovo baš zanimljivo, kako se on vrti. Pa i meni, zamisli spavno ih se jedno 30. A da. Evo ga. To je to, ne bacaj to. Koliko imaš? Imam 3. Yeah. Zove se hot cock. Hot cock. Inače za svaki vas koji ne znaju šta to znači, to je vreli. Penis, da ne budemo vulgar. Daj čovječe, nemoj psovati. Pa i isku što psuješ. To nisam trebao reći. Opa tu si Blazeru. Pazi, pa ne bacaj toliko često, ero. Ali ne veze, imamo čitavu noć, tako. Nije ništa dao. Ok ljudi, sada ćemo algoritam da katujemo na svakog novog spawnovanog blaze i da vidimo koliko ćemo skupiti blaze rodova. Tako da, ajde da počnemo! I blaze broj 1. Pazi, spawnovao se tačno kad sam to rekao. Oh my god, to je neka koincidencija. To je neka puka koincidencija. Mora da se šališ, daj! Mrtav sam, Ubijam. Ne. Jesi dobar? Za malo su me, znači ovaj da je bljunuo vatru na mene, ja bi bio gotov. I koliko imamo? 3. Koliko ti imaš? Imam ja 3 isto. Jednog jedan tamo. Ok ljudi, kad mi skupimo jedno 30 ukupno, vraćamo se za sekundu. O da! Oh my god. Može ovo da se ubije? Može i on tebe ubit, kreni snimam. Čekaj, otkud ovaj ovdje, pa snimam. Ok. A čekaj, otkud on ovdje? Oh my god, men zalagao. Ne. Ne bre, nis Spasić, Čuvaj. pazi koliko ovo XP-a ima čovjek. Pa ja sam se obogatio ljudi. Ovo je easy peasy za mene. A čekaj, otkud ovi ovdje? Nego ih još dvojica. On se isto su spawnaju po Nether Fortressu. Ali oni su toliki nubare, pazi da ne znaju kako da me napadnu, sve skaču. Nešto su bacili, šta je ovo? Krema od magma cream. Da, to je dobro. Krema od magme. Oh my god, držite ovo, bazi koliko ih... Blaze 2 tamo su. Ti si izašao, ostavio si me na cjedilu. Connection lost, time up. Mora da se šališ! Zar u ovoj tužnoj sudbini da me ostaviš? Oh my god. Pa daj bre, još koliko ih ima, ja ubijem jednom, onda se stvori još jedno 50 njih. Blazeri. Ja sam gotov, zanišće se povlačenje. Još blazera. I gust, oh my god, ja sam ovdje osuđen na smrt. Ljudi, pišem vam iz... Ajde, dođi blazeri, zapalili su me. Jel možeš mene čuvat što ja umirem. A ako umrem ti skri, pošto sada opet mi izbaci konekcija, what the fuck. Ok ljudi, samo malo da se regenerišem i da vidite kako se blazeri uništavaju. Pazite kako me samo gledaju. Evo me dolazim da ti džibrim keo. Ma pusti mene, ja ću ga slomiti. Ma evo ja već kad sam tu letnim do njega. Pa šta vi mislite da vas ja ne čujem bre, jeli? I sad će da me gađa. Pa pazi, svi lete, pazi, znaš ti koliko ih je, evo gađaju. Gađaju, ali me promašuju sve. I cap! To je taj promašaj. Ovdje su i dalje one magme, držite ovo magme. Sada smo se vratili u središte jezgra, pazite koliko ih je samo. Ušci. Čekaj, sam umro, ne. Da bre. A ne, nisam ni bio na server kad si rekao.
Evo ga, daj mi Blaze rodova, molim te, daj mi, evo ga, to. Pa pazi koliko smo ih skupili, imam ih 12 čovječe, to je, znaš ti koliko ih je, jaj. Sad ću tamo samo da se regenerišem i idem u jezgru kod njih tamo. Sad ću da probam da ih zapalim, zapališ Blazera. Da provirim samo. Alo bre! Beži! Pazite ovo samo pucaj. Algoritam left the game. Oh my god, ostavio si mi na cjedilu sa ovoliko Blazera. Ajmo u napad! Bro! 2 Blazera gotova, idemo u centro jezgra, centro napada, idemo, opala, sine, ovo je Rampage, ovo ja zovem Rampage. Idemo, još, 15 Blaze rodova. Ok, sada sam zauzeo Temple, opet je Temple nadano bro, na drugoj strani ovdje ću samo čisto da osvjetlim da bi vi vidjeli išta bolje. A sada idemo da se vratimo, da se osvetimo i onim Blazerima koji se nalaze ovdje. Pani Blazeru. Ne. Pobjegao sam od Blazera koji je letio. Da vidimo da se ovdje umeđu vremenu nisu neki spawnovi, nisu. Ovdje ćemo samo da stavimo da možemo da vidimo dobro. Ok, evo ga. Oh my god, tek sad piše, ne mogu se respawnat. A, sačekaj malo, moći ćeš. Oh my god. Treba IO vendora, jedno 10-ak, čisto onako ako izgubimo. Da. Ovo ćemo potion praviti. Pa trebali bi, to ćemo... Ljudi, pišite nam da li želite u sljedeću epizodu da idemo lov na endermene ili da pravimo potione, to jest... Ne znam. To je to, ja mislim da je ovo kraj, ovo su zadnji Blazeri i čak su mi obojica, ovaj nije. I to bi bilo to ljudi što se tiče ove epizode, ja sada moram da se vratim kući i nemam pojma kako ću to učiniti, nemam pojma, mora mi algoritam dati koordinate od spawnera, a spawner nećete verovati koliko je daleko zapravo, znate koliko smo se namučili da nađemo uopšte ovaj temple. I mislim da bi to bilo to, tako da pišite nam da li u sljedećoj epizodi želite da napadamo endermene ili želite da pravimo potione. Da li želite da budemo farmaceuti ili želite da budemo fighter, evo 3 videra mena. Ajde vidim da li ću uspjeti, samo za kraj, samo za vas ljudi. Za kraj. Otrovali su me, pomoć. Evo ga, živ sam. Oh nice. Oh nice. To je to, vidimo se.